Ja sam Alija Kamber i malo mi je poteže pričati, ovo je prvi put da pričam pred ljudima, stojao sam u hodniku i gledao sam vas i gledao, ja mislim da znam samo 3-4. U tom slučaju kad ja njih znam, to je par cura koje ovdje znam iz svojih kafića. Kad ja njih znam, onda kontam i one mene znaju i znam da me znaju o čemu pričam. Međutim, od ovih svih ostali ja ne znam ima li iko pojma ko sam ja i o čemu ja u stvari ovdje pričam. Tako da moram malo krenuti iz početka. Znači, od onoga što bi recimo bila neka lična priča, a to je koga interesuje, koga ne interesuje, ali dobar je uvod za ono što ću poslije pričati. Dakle, ja se bavim fotografijom, slikarstvom, digitalnom grafikom, muzikom, nema čime se ne bavim i sve to vrtim u krug, stalno mijenjam da mi ne bi nikad u životu bilo dosadno. I pošto sam odlučio, čak i u ovoj našoj predivnoj Bosni, da se bavim konstantno time čime ja želim da se bavim i da nikad ne želim da pustim da mi neko nameće da radim za neke šefove, da nešto ovo, ono, ja to ne mogu. Nikad nisam mogao i postigao sam evo 42. godinu da tako nikad nisam radio. I uvijek sam radio ono što volim. Tako da, baveći se tom svojom fotografijom, proputovao sam, nema gdje nisam. Naravno, nešto sam freelancerski zarađivao pare, pa kad god se zarade pare, ide sam na neko putovanje. I, pa, moje su fotke već tu. Dobro, znači, baveći se tom fotografijom, baveći se slikarstvom, stalno moj interes je bila patina i bilo je ono što priroda čini ljudima, zgradama, znači najviše u urbanoj sredini, jer to me najviše od svega interesuje kako priroda jede svojim zubom vremena, jede grad, jede ljude, jede sve redom i ta patina i u stvari ono što ja čitav život istražujem. I ovdje ćete vidjeti igrom slučaja, pošto je moje zadnje interesovanje i najveće interesovanje u zadnje vrijeme je bila Havana na Kubi, pošto je Havana na Kubi već 100 godina netaknuta nekom molerskom četkom ili nekim sređivanjem, dakle, to je za mene bio pojam patine na nekim zidovima. I Havana je grad od 2 miliona stanovnika koji je čitav pojeden od strane zuba vremena. Tako da je Havana u biti moj neki lični, što ja to zovem iz Afrikancije, moj lični doktorat, iako ja nemam škole u tome, ali moj lični doktorat u zubu vremena, jer tamo sam otkrio ono što sam oduvijek tražio, hiljade primjera zidova koji su skoro 100 godina netaknuti. I kroz njih možete da vidite svaki djelić istorije koji je bio, on izviruje ponegdje i pokazuje svoju boju. To je ta neka predivna karipska boja. Nije trenutno ovo, ali nema veze. I uglavnom, znači, pokušavam i u svojim slikama da to prenesem na slikarstvo, da pokušam ja da ubrzam taj zub vremena. Naravno, neke slike su mi starije po 10 godina, stoje kod kuće, ja stalno stavljam te redove, ne bi postigao jednog dana i ja taj zub vremena, a Photoshop koristim kao ubrzanu komoru za starenje, jer u Photoshopu mogu složiti 5, 6, 7, 8, 9, 10 lejera, to jest onih redova fotografija i svega da bi postigao da te boje dobiju svoj zub vremena. Dakle, baveći se time, naravno, ja ne mogu samo uzeti fotoaparat ili uzeti kist i sjediti kod kuće, slikat, fotkat, sređivat, a čime ću se hraniti? Pitanje je čime ću se hraniti, kako ću živjeti. I onda sam u jednom periodu svog života odlučio da otvorim galeriju. Da sad od sebe napravim to što mi u stvari treba da bi se hranio, da postanem galerista koji prodaje svoja, a vrlo je dobro biti galerista sam sebi jer najbolje poznaješ svog umjetnika, najbolje poznaješ svog stvaraoca, pa možeš ljudima lijepo složiti priču kako da se to proda. Tako da sam ja sigurno 5-6 godina imao potuzli galerije i bilo mi je lijepo, bile su izložbe, bilo je zarade, bilo je druženja, bilo je sve predivno, dok ja u jednom trenutku nisam skonto, iako sam svoj direktor, a ima stara izreka, kad si svoj direktor, najbolji si radnik, ali direktor je znači biti super, dati svom radniku koji si ti u tom trenutku, daš ti njemu i slobodno vrijeme i sve, ali u jednom trenutku skontaš da si ti loš radnik, jer onaj tvoj drugi ti kao direktor tebi daje previše slobodnog vremena i ta galerija u stvari kao poslovni prostor plaćaš grijanje, plaćaš vodu, plaćaš struju, plaćaš ovo, plaćaš ono, na kraju ispadne da ti ta galerija pojede pare jer ti neš dovoljno da radiš da bi to stigao. I onda ti ja u jednom trenutku skontam da bi ja trebao otvoriti putujuću galeriju. I ja sam vam postavio, za slučaj da niste nikad vidjeli, postavio sam vam otprilike jedan mali primjer svoje galerije onda u hodniku, svojih slikica po 10 maraka, jer skontao sam da treba da bude putujuća galerija iz razloga što u Bosni bukvalno nema grada. Po mom mišljenju ne postoji grad. To su sve neki, više manje neke selendrice koje se busaju u prsa da su gradovi. Ali kad živiš u Bosni i putuješ od grada do grada i izlažeš i praviš putujuću galeriju, u jednom trenutku osjetiš
da živiš u gradu od 4 miliona stanovnika. To je već grad. Donekle, malo su lošiji putevi, i ulice su lošije, ali nema veze. I onda izučavam tržište, odem na Facebook, čujem se s Iranima i Irancama iz drugih gradova. Sad sam trenutno završio turneju pod nazivom velikih gradova, u stvari to su te velike ulice u našem velikom gradu. Bio sam nekoliko puta u Sarajevu, nekoliko puta u Zenici, nekoliko puta u Banja Luci, nekoliko puta u Mostaru i naravno u Tuzli sam non stop. To je otprilike tih 5 gradova i mogu vam reći da mi je bilo predivno. I što je najdivnije, čovjek kad traži sebi mjesto gdje će izlagat, naravno za moj ovaj stil rada potrebne su mi, evo malo kubanca, za moj stil rada potrebne su mi kafići koji su galerije i koji imaju određenu vrstu klijentele, jer meni galerija godi samo kad je samostalna izložba, u smislu da ja pravim samostalnu izložbu, jedno večer se napravi otvaranje i u Bosni više nikad nema nikog u toj galeriji. Otvaranje, poslije tu izložbu možeš skinuti. Dok kafići ili kafe galerije imaju svakodnevni protok od, 1000 ljudi dnevno da piju kafu, da popiju piće i samim tim su primorani, ali u biti takva je klijentela tih kafana koje ja tražim, da su u stvari stvarno i zainteresovani. I tu dolazimo sad do tog dijela koji je najinteresantniji i koji ja non stop ponavljam u nekim svojim intervjuima i kad me neko pita. Poenta je da u Bosni, zbog čega po meni Bosna trenutno propada, je zato što su se svi zamislili da bi trebali da idu u inostranstvo. Znači svi furaju da bi trebali da upišu medicinsku školu, pa da onda nauče njemački i da idu da čuvaju babe po Njemačkoj. I sad to je trend u Bosni, veći trend nego bilo šta, ne znam šta sve Tako da, ja mislim da je to sad trenutno najveća propast iz razloga što to ne možemo mi svi čuvati babe u Njemačkoj, ima posla za nas, to je sve neka lafina. I sad se dešava ova situacija, moja drugarica Dobra, koja je profesorica na umjetničkom smjeru u Tuzli, da li je to građevinska škola ili ne znam, ona ne može da skupi dovoljno učenika da njen smjer preživi, zato što u medicinskoj sad ima trenutno 30 odjeljenja, a u medicinskoj opet profesori engleskog ne mogu da nabiju svoju kvotu jer su svi ošli na njemački. Znači, totalna propast, nema od tog hajra. Sad je tu poenta ova, šta je to po meni tržište, a to je da svako, pošto vidite se svi ovdje mladi, bar većina bi trebala da ima neku svoju ideju, u koju vjerovatno zbog pritiska društva i pritiska roditelja i šta ja znam, neće vjerovati svoju ideju, nego će ići da masira babe. Što mu se naravno neće desiti, valja naučiti njemački, valja svašta nešto i naš posao u Njemačkoj. Znači, poenta je da morate ne slušati nikog i baviti se onim što volite po svaku cijenu. A samim tim, ako je to nešto malo drugačije ili puno drugačije od onoga na što ste navikli da vidite okolo, vi upadate u rupu koja je u stvari bila nepopunjena ili ti upražnjena i dobijate svoju priliku da u budućnosti imate svoj posao. Znači, meni je naravno vrlo teško biti trgovac. Ne volim to, ali moram. I tako da sam ja skonto kako ću raditi u stvari. Podijelio sam svoje poslove, podijelio sam se na 3 ličnosti, mislim to je Bosna, moraš se podijeliti, moraš puknuti popreko. Podijelio sam se na 3 ličnosti, jedna je stvaralac, ili eto recimo nazovimo to umjetnik, čovjek koji se bavi umjetnošću od srca. Znači ja kad stvaram, ne razmišljam šta će mi se desiti. Slikam, fotkam, sviram, to mi je po cijeli dan i onda kad se kuća napuni, hvala Bogu ne može biti dovoljno velika kuća, napuni se slika do plafona, tad se ličnost dijeli na ovu drugu ličnost i postajem teški fizički radnik. Znači idem kod stolara, s njim sjećam daske, biram dasku za ramove, biram staklo antirefleksno da mi se ne odbija sunce, da se vidi slika, da ovo, da ono, sjećam medijapane, kupujem kukice, udaram eksere, to je danima, pošto sam naravno kampanjski radnik, ništa ja to ne radim svaki dan pomalo, nego kad me uhvati pritisak, uradim 1000 slika. I otpadnu mi ruke i noge. I onda to sve, onda odlazim na Facebook, čujem se s ekipom iz nekog grada i pitam ih kakav bi to kafić mogao biti, a da odgovara mom nekom čefu. Znači mora biti ekipa koju to interesuje, moraju biti neki ljudi koji su otprilike, ne bi sad da kažem da ste vi loši, ali primijetio sam da je trend da vi nemate 10 maraka za sliku, osim ako se dobro ne pripremite, vi srednjoškolci, početci fakulteta. Znači meni treba neko meni treba klijentela koja je već počela malo raduckat, a vamo na Facebooku mi se možete uvijek javiti vi koji treba da uštedite 10-20 maraka. Tako da sam ja napravio raspored taj da putujem tamo gdje su ljudi
malo već počeli raduckati, nešto rade, imaju neke poslove i vrlo je bitno da i studenti, što je isto bitna stvar ovog mog proizvoda, 10 maraka, je ta slikica koja je moj glavni proizvod, ja imam naravno od 500.000. Ta od 10 maraka je bitna da u ovim našim univerzitetskim gradovima čak i studenti koji žive u malim sobicama, u studentskim nekim domovima ili u nekim iznajmljenim sobicama, da mogu sebi da priušte da kupe original 2-3 slikice da bi sebi ukrasili jednu lijepu svoju sobicu, da ujutro kad ustanu da vide neku lijepu boju, da vide neku lijepu osobu iz neke druge zemlje na svijetu i tako. Znači, poenta je ovo što da kažem, da sam pronašao taj proizvod koji mene drži u životu, a to je slikica od 10-20 maraka, ali to su printovi koje ja znači, mogu proizvesti u više primjeraka. Znači, poenta je da se u Bosni isto mora naći proizvod, ne kažem da treba da srozavate svoju vrijednost, nešto, no morate naći proizvod koji odgovara tržištu da bi se znači, uspjelo u životu. Što će reći, kad bi te neko pitao, možete imati galeriju u Bosni, ja mislim da bi svako trebao govoriti, ma nema tog ništa, ba, propala je umjetnost, propala je kultura, propalo je sve. Ali naravno da nije, samo treba naći načina kako da se prezentuje i kako da se, i naravno radovi moraju biti onaki kakvi jesu da bi se, recimo, svidljivi nekome ko bi ih mogao kupiti. I sad kad ja to sve napravim slike, sve to odradim, tovarim to sve u svog golfa i krećem na put. A naravno našao sam već u veliku kafanu koja će mi dozvoliti da zakupim puno eksera i onda ja dođem u tu kafanu i poredam 1000 slika, puna kola, istresem u tu kafanu i sada ja sjedim tu 7 dana u nekom gradu u kojem nikad nisam bio. Recimo, nisam nikad u životu bio u Zenici više nego na obdan. Utakmica, kolač, ćevapi, vozi kući. Sad sam bio u Zenici 7 dana, upoznao predivne ljude. Bio sam u Banja Luci, bio 10 dana, nisu mi dali da odem. Bilo mi predivno, super zaradio, upoznao predivne ljude i sad naravno u Banja Luku idem kod je, a dotad mi je bilo ono tabu, joj šta ću u Banja Luci, otkud tam, ne znam, nemam nikog, odeš, brate dragi, pa upoznaš. Tako da sad imam po cijeloj Bosni ljude koji su potpuno isti koji ljudi s kojima se družim u Tuzli. Potpuno isti, u Mostaru, a naslušao sam se svakakvih predrasuda i o Mostaru i u Banja Luci i o Sarajevu, da ne pričam, i o Zenici. I onda budeš tam 7 ili 10 dana i vidiš da je to sve isti džavo. I sada se javlja treća ličnost. Treća ličnost je galerista. Ona je najizraznutija za mene iz razloga što mi je teško tužiti ljudima, vikat gdje uzmi, gdje kupi, pričati o cijenama, ovo ono. I najčešće imam sličnu priču ovoj, da se kao malo opravdam ljudima koji su došli. Ljudi dođu da vide umjetnost i oni znaju da ja prodajem. Ali sad gledaju jednog čovjeka koji im uporno govori, ne pričam sad, evo ova djevojka je iz Kube, ova djevojka je predivna, najbolja flautistica na Kubi. Ne, nego ja njima govorim ona košta 10 maraka ili ona košta 50 maraka ili 100 maraka, zavisi koliki je format koji sam napravio. To ljudima vrlo često zna biti, nemoj nam to, ali ja njima moram objasniti da sam ja sad galerista, koji naravno dobro razumije svog umjetnika i priča o meni na najljepši način, prodaje me, šta ću ja sad. Znači, poenta je da sad ja stojim pred ljudima i 7 dana, jer vrlo često sam primijetio kad ljudi dođu na izložbu, bilo kako, prodajno, neprodajno, nije bitno, ja njima moram objasniti da je svaka izložba prodajna. Ljudi pitaju, jel se ovo kupuje? Jel se ovo prodaje? Jel ovo ovako? A ja samo kažem, pa prodat ću ti luster iz kuće, samo mi daje pravu cijenu, mislim, nije nikakav problem. I poenta je da, znači, ljudi moraju shvatiti, to je ta moja borba i moje ekipe iz Tuzle, cura i momaka silnih koji super rade i radimo na tome da prodajemo žive umjetnike i radimo na tome da napravimo jedan sad program u kojem vi kao srednjoškolci, vi kao studenti ili nebitno poslije toga možete postati kolekcionari, jer nikad mi nećemo biti kolekcionari kakvih Picassa i Moneta i ne znam ti nija ovih svjetskih umjetnika, ali zato možete imati kolekciju 15-20 najboljih bosanskih mladih umjetnika koji će vam u svrhu svog opstanka, ali od srca, prodati svoje malo djelo koje će visiti u vašoj sobi, možete znači biti kolekcionari, a sad da ne pričamo o nekoj hipotetičkoj budućnosti da će to nekad i vrijediti, ali to nije uopšte bitno. Bitno je imati originalnu umjetnost koja košta nenormalno prihvatljivo. Tako da eto te 3 moje ličnosti jednostavno se stalno isprepliču i dogovaraju se međusobno kako da naprave posao, kako da prežive i kako da uspiju u Bosni. A ja sam živi svjedok, vjerujte mi, živim od toga, imam stan od 70 kvadrata, moj lični, mislim, iz davnih vremena, ali plaćam dažbine, živim, jedem, hranim se, izlazim na kafe, pijem i gotivim se, što bi rekao naš narod. Znači,
I opet napominjem, gotivio bi se puno više kad bi radio onoliko koliko ljudi rade, ali ja sam sve ovo izabrao u biti da ne bi radio onoliko koliko ljudi rade na radnim mjestima od 7 do 3 ili od 9 do 5. Jer ta repeticija je ono što me ubija. Dakle, putujuća galerija Grundilo putuje po Bosni i promoviše mogućnost uspjeha bilo kojeg biznisa. Znači, ova priča kada ja pričam uopšte nije bitna za umjetnost, nije bitna za fotografiju, za slikarstvo. Jeste bitna, ali nije bitna u smislu da sve ono što vam pada na pamet i što bi volili da radite, nemojte dozvoliti da vas tjeraju da učite njemački, mislim, učite vi njemački, dobar je, nego nemojte da vas tjeraju da učite njemački da bi masirali babe, nego učite njemački da bi ošli u Berlin i šetali, pili pive i sokove. Znači, pojete, sad vas ima ovdje dovoljno, baš me interesuje eksperiment. Znači, na Facebooku Galerija Grundilo, G-R-U-N-D-I-L-O. Ona je dobila ime po jednom manje poznatom tuzlanskom slikaru Mustafi Grundilu koji je otišao u Argentinu nekad davno. Baš me interesuje koliko će se vas prijaviti u Galeriju Grundilo i da prati moj rad. I najbitnije od svega je da uvijek možete na Galeriji Grundilo, umjesto da kupujete neke lažne afričke artefakte koji se prodaju po nekim gift shopovima, a pravljeni su u visokom kadi, neđe neko štemo, znači neke one što su svi dosadili, najbolji momak na svijetu, šolja, najbolja mama, najbolji tata. Bolje je kupiti originalno djelo. Ovo što vidite je 0,0001%. Možete uvijek vidjeti na aliakamber.com, možete gledati moje radove koje sam stavio tu za sve svoje mušterije i za one zainteresovane čisto da gledaju. A Galerija Grundilo na Facebooku, kliknite join i ja ću vas primiti. Uvijek možete u pol dana, u pol noći reći, Alija, treba mi slikica. Naravno, uvijek možete samo gledati. Ali, Alija, treba mi slikica, imam rođendan, uvijek je lijepo imati jednu Grundilov proizvod u ladici, pa kad dođe srijeda, rođendan nečiji, ja ti lijepo zamotaš i sa cenera da si dobar. Tako da, eto, mogao bi ja navući još 1 minutu, 2, ali nema potrebe. Malo sam se umorio. I znači, Galerija Grundilo na Facebooku, učlanite se i onda tamo možete pitati šta hoćete, možete se uvijek raspitati, možete saznati kad su izložbe tuzlanskih umjetnika, možete saznati kako da postanete kolekcionar za sitne pare, možete šta hoćete. Eto.